indlela eqanyiwe ibengani bangangokuba le esesiyenza manje yokuthi sibese ngapha bongavunyelwananga kodwa ke sasesithi ke cha amaphoyisa akasixolele bafowethu bese kuba ukuthi uyahanjwa sizoyivala lapho ekade siqale khona kuyezwakala ngenza kwethu esizokwenza ke bafowethu ngiyabonga kakhulu kubafowethu abafikile besuka ngendawo bafowethu bezoselekelela la endaweni yakethi la eMzimkhulu. Siyabonga kakhulu bafowethu nangelinye ilanga nani bafowethu lapho ezindaweni zenu asifakwe incwadi bafowethu abantu bokufika ngiyacela abantu bokufika ningavumi abantu bokufika bahlale la emakhaya nibadedele ngoba nethuswa ngomthetho ukuthi umthetho kufuneka uqondisene namaphoyisa cha ningavumi lokho. Yebo kufuneka sisebenze ngomthetho ngendlela amaphoyisa yabona mase kumashiwe ngale ndlela sekumashiwe ngayo sekufuneka manje kulandelele kulandelelwe emaphoyiseni kuyiwe kulo-enforcement kuhlelwe phansi kube nemigration kusetshenzwe bafowethu abantu bokufika abakhitshwe abantu bokufika abantu bakithi eMzimkhulu lazi ilungelo lakho uyabona nje ilungelo uyabona nje mina ngifundile kodwa ngabe ngisenza ilungelo lakho uyabona ngifuna mina ngabe ngizenzela lokhu esikwenzayo la kuyakufuna wena ukuthi kwenze umuntu ofika ufike umcele uhamba namaphoyisa lo-enforcement ukhulumisane naye ukuthi lo muntu aka-verify ngoba ngokomthetho amaphepha abanawo iphepha analo umuntu lokufika unephepha alithola la kumasipala akanalo iphepha okwelakhe asuka nalo ngakibo lokuthi uzo-investa la kulizwe lakibo abanawo lawo maphepha lawo manje ke lonto into engekho ngoba lowo muntu wakamasipala mayikhipha lelo phepha ekhiphelwa lo muntu ofika ucorrupt kumele umthetho udile ngaye umbophe sangitsho ukuthi manje bakwithi eMzimkhulu ngizonintwenga ngiyanicela abanye bazala ebukhosini la kunobukhosi bakadlamini kunobukhosi bakwaZulu kunobukhosi bakanyawe ngiwe kunobukhosi bakamjoli ubukhosi benu njengoba nasi namakhosi bamncane kuba bakho uyinkosi kuzothathwa abantu bokufika njengoba sebegcwele kangaka kuyakhamba inkosi kuzohamba inkosi ngoba abantu bajahe ukuthi bagcwale lana nje ngelinye ilanga bazokhipha wena uyophuma kini ngoba abaqapheleki labantu noma ngabulala umuntu manje mayiphuma wahamba la ungambamba ngasikade ebulala umuntu kuphelile ngawo wembamba kuphi lo muntu ngoba akabonakala awumazi ukuthi wakuphi ufikile la wahlaliswa wakhe izindlu wenzayo lonto ayenzayo ubulala umuntu manje sizathola wakuphi uzathola kuphi lo muntu umbulele umuntu uhlulele phasi kodwa ngapha bommela umuntu ofika ngaba bengani zakwethu ngithi mina ngiyabonga kakhulu ukuthi aselene nakwethu sesiyabhala kanti kwethu